Il-maġġoranza tal-akkademiċi li fl-aħħar ġimgħat bdew jaħdmu mal-Università Amerikana ta' Malta għandhom esperjenza internazzjonali. Spjega dan ir-rettur tal-Università Amerikana ta' Malta, John Ryder, f'mument fejn l-Università qed tħejji bl-aktar mod metikolus għall-ewwel sena akkademika tagħha. They come to us through an international search. A couple of them were recruited by me directly, but mostly they come through an international search. There are 14 full-time faculty members this year. 8 of them are Americans. Two are Maltese. One is a joint Maltese or a dual Maltese and a U.S. citizen. And then there are a couple from the UK and a couple from, one from Jordan, one from Turkey. But the bulk of them are Americans. And even some of the others have American degrees. So they're familiar with the American style of education. They've either taught for some years in various institutions. Fuq il-kampus ta' It-tħejjijiet mistenni jibda fil-11 ta' Settembru li ġej. Ryder qal li fil-waqt li għal Malta l-kunċett ta' università bi ħlas jidher wieħed ġdid, il-filosofija tal-università hi dik li jiddaħħlu l-aqwa studenti possibbli. Ma' żmien dan hu investiment li se jattira lejn Malta mal-4,000 student bżieda ta' 48 miljun euro fit-tkabbir ekonomiku li jitla l-85 miljun euro fis-sena. Hemm ukoll il-ħolqien ta' 280 impjieg ġdid li jiżdiedu għal 470 impjieg ġdid. Il-Professur Ryder fisser kif minn dan kollu jistgħu jgawdu żgħażagħ Maltin. Tant li bħalissa hemm 10 scholarships illi se jingħataw lill-istudenti Maltin, inkluż foqsma illi wieħed ma jsibx fl-Universitajiet Maltin. These were part of our initial agreement that we would make AUM available to Maltese students. This academic year we have 3 bachelor's level degree programs, and that's what the scholarships are for. They're in business administration, accounting, and game development. So a computer-based game development program. Ryder faħħar il-kollaborazzjoni mal-Gvern bil-konferma min-naħa tiegħu illi sabbib miftuħ matul id-diskussjonijiet għalkemm innota li l-proċess ta' akkreditazzjoni kien wieħed strett immens. Il-Professur Ryder irrikonoxxa l-fatt ukoll li l-Università li se jkun qed imexxiju kienet f'ċentru ta' kontroversja politika, iżda tenna li b'dak li ħafna se jibdew jaraw, ir-risposta se tkun ingħatat bil-fatti u mhux bil-kliem.